ino ndume okewa no ethiwe na girlfriend maundasu na weta katika ziba weta bayo munegete ni wai wese mawisilatu mama unuma Mama jao. Undoma wa undoma wegete 92 92 na ijao kweli. 92 wegilizi. Lakini na hizo school by the way. Lakini ndoe mundu ume ona wengulikana nayo ocho. Ndiye mundu ume ananaziwe ni mundu ume. Aye waziwi kibizi oyo kajua. Sorry to say. Kwacha wemu. Mundu vya mundu. Mera Yesu ywe mwene Yesu we. Aziwe kibizi who are you? Yesu aziwe kibizi. Nduko na hivi na maandiko magajela wa hivi na nana. Nana miaka. Aina kiyozi Yesu akiwena nana. Ati kama mundu ume kana ande ogotuka kibizi. Yesu aikwa? Yesu aikwa tuikie mundu. Aikwa tuikie jao. Aikwa nda tuikie mundu. Aikwa nda tuikie mundu ume. Uzi Yesu wewe yakalatite. Ukwa parison ya Yesu ndiye ndo mwana ito. Yutekeka aikiwe na miaka 8 kana 10. Etho kio kwa mbwa musalaba ni na miaka kindo 60. None ra tuseleise. Tuseleise jao. Kono zumbe. No awonie tayari. Already no awonie. Nye. Nye. Ajeni onere. Ndi registered. Oh, we registered. Iye la tusele. Atuseleze kwenda tu registered. Na maundu alama takindukita wa law na masi. Timasi mawia. Aiti law? Law. Law ya mweo. Na masi ya tei. Grace. Mumo. Mumo. Ngona mweo na mumo tiyo ndomwe. Nitwa eniwe ni kuyanesia mweo. Nicho mumo woki. Mumo woka, okay. Yes. Kuri da twase liwo kukwata. Kita kukwata mumo tokaendelea na mweo. Na wese mweo wazi hata. Boniveja nuwe weko. Fire. Kenga hii haembe pete kimbibiliko. Boniveja aya. Wakuna munjanja, abijanja wakabana kukune. Aweze yu ngunete. Na kwa inge kakwe kunia ne kunia extra. Either you may either. Boy you may boy. Yani yu binda umkumweo. Na ndo nena amelewe. Nitwa emwe kuyanesia mweo. Actually Bonivenja. Ona kilungujia kumitu itona kuumia. Unduke lunguja kumiki ya 10%. Omonde oyu. Kilo kwa to omonde. Tigo kwata. Mpaka we. You yourself. Neli meke lungu. We deno mabindalo ekala mazatu obu. Bene mazatu obu kilungujia kumiki na mazatu ne zaimo na jao. Nanda eka ne 20 kanile. Wa ile kwida mundu ine mangai. We. Tiwe. Ninyangu tabiti. Nduka ndimae. Kuni mawe tawara kamba. Kwendewa. Tutinda twendewe. Baka ni ngombe ya mutoi. Ndoandewa. Nwendewa. Ngombe zitinzio. Nakuwa nzawe. Yu nilipo wa mundo si wakati ule legele mbugani. Nakuya mweo yu ele kwe mwewe. Yu tindizo tutoyane sia meo. Adwa okwende kana ngayane ngane meo yu. Akitie kwiwana we mundu. Mundu ayona taaki yake. Mwangware. Yu ngayenda konya mundu we. Ndwe mutheu. Khotinda uizumbua. Tia ene yanesie. Wesi mundu ona ataaki yake. Kwela ngayona noto tonga misili. Mala chao. Kwenda nenge ngayina nge ayi hapana. Yu ngayamwe yu kauko ni yu. Nena kuyu.
Otutu ikalanya yu. Ndukeka tukalala. Ndukendewe. Ndukawe. Sindu chonde twikakira muthenya tuyakira muthenya tukoa. Tukautoka natikuwa kwa kwita. Ayetu wa andu ngo. Mpaka ndoto cia andu. Ndukendewe kwandewe mpaka yukwanza wenue muthuku muno mboni venja thini akwendewa. Ayendi asienengi wendewe ni ngwa voti. Wendewe mwana womo. Kwendo ligana Como liga ondu isso. Ngela kabisa tonze kwendo ndo ilanze. Ilanzeo. Jonde. Asia. Amina. Uneno. Andu othe masia. Amen. Agalatia ya Asia andu othe maumanewa. Amen. Fire. Wese manenga amwe oneki. Wese ngayanenga na amwe oneki. Ngayanenga na amwe. Nikara mundu asioke balawo. Asioke kwa ngai. Yamwe. Amandene sibi na nempu. Yamwe kwa. Kati itona. Tutenda agu. Ayo, me awezu anenga na yu. Actually ona balo mwo. Mutu ya nezi. Ba ngai mwe. Ina kama mundu wakwezi ya ba sawa. Amen wese waje sawa. Bible yasia atu othe mumano. Nwese ngai no wese muitona. Ogo wa ti amen ndukendewe. Na ngai no twene. Amen. Umano. You came where are you? To tona na. Mumo wote kaleti. Mumo wote kaleti. Mumo no wote kala wene mumo. Kwanza wa yumo nene muno. Kada na wani. Ungola jaki. Ungola jaki. Tane de babe. Saa 10 nataka miongo tatu na mwezi saa 10 nataka miongo tatu na mwezi saa 4 yakele Maasangya na Athiani ni TBT. Wakana matuko kenda mwe wakienda 2021 nyene taboni. Enda wakeze kema no official public no isimeka mukamba mjai.